Ibyagambwa SP Apollo Tayebwa harikagambirizwa Bushenyi mpango iri mu districts 5 Bushenyi Mitoma Buhweju Shema Rubirizi obu yabari yakitebe kikuru kya polisi kya Bushenyi arigambaho n'abanyamakuru oku polisi yetegwire okuma karuru ko businje hamwe n'ihorere itwe nka polisi omu mateka ito tuli n'ubujunanizibwa bwo kukuma offices z'ekitongore cy'okuteza obururu Electoral Commission omu districts 5 zitu za Mureta Bushenyi hariho omuntu wena twatugendera omu mateka orukwikirizibwa kutabantu be ngo baza kuma offices okwihaho nabagire kuretaho butabanguko. SP Apollo Tayebwa yahamiza abanyabushenyi ko betegwire kuma abanya-Uganda omusinje izo bari akaruru ngo akuba ebyo kwerinda n'ibyamane niko kushaba byo kwerinda okora jo murimo gwabo ko kukishemerire ito tuketebekanisa kare esande kishatu nyuma mukareba kutwabe tubangura abasakare bitu mu kishayi cya Bushenyi ekihango turukweyishutiya mu bukoryo kandi twetekatekere kure mutwakumugabe w'abantu twakora nkengenderwaho ezamateka okuzuri kuturagira. SP Apollo Tayebwa yarabura abatezi bakaruro kwije bakatera karuro musinje nabanyuma bakagaruka mu makagabo abo kwenda kurinda ovuyo obwembaju zitari kushana izabisimbire ntubahiga korijewa korahicyaho kutera karuru watera karuru kawo musinje obwashangaho koraheze katera kwato muhanda gwawe ugarike eyuwaraga yaba haduka yawe ayo waborigire narishomuka yawe umusinge ubase kurekeraho umwanya ogo otakakatire na waje agira yatera karuru ugendo tegereze results omuka. SP Apollo Tayebwa yahagarika yahanangiriza abisimbiro buteranjira nk'abasinguzi wako batikikire ngo kandi ubwo no murumo gwa Electoral Commission okurangira amateka g'ebyo bururu aza okwiranjiroko nuko kurukira kurgaho imitabanguko mateka agarukutegeka twena hariho candidate nash agent wa candidate wena uwa mateka garukwikiriza ngo ayerangirire ahabwebyo we byakureba ikibina cya Electoral Commission nicyo kiri kwikiriza kurangiriro wasinga. Umugani makuru RDC wa Ibana Godfrey Betegerize ayerekangwa byo kwerinda byomerire kurunje umukarura kare kwija kuterwa nyinca kare umukugambe bino byabanavuga n'abanyamakuru muri Ibanda kandi yashaba batura kwejombera mu kuronda bebembezi babo izo bari nyinca kare ombwinji nagira ngo hariho imyanya mike rimwe kuteganisibwa kandi gumwe hamwanyogu ni Ibanda y'amatemba nahora wibanda nosi atangira ko byo natkatani kirimo bonkatu solo kuzayina hati apuraningira kureba kutakwasa kunabantu ibintu byabo manya ingambambi yarerembezi leta n'abantu bawo kuzatera karungu bagamba ko manya emicumbi yarerembezi ibakano bagamba ne bakora ibyo kuretera abantu abatezi bakaba bakora ko bamwe abaturani bahiga bagenzi babo kuratira biragiro by'ikitongore cyo kuteza ubururu nimbatera umuranga mutero bururu kandi waiza kutera karuru kawe zo wawe uza radio yawe utakaza kugira amanyango karonde ukakume mayo tera karuru kawe akihorere ugende ibyo bikiri aho bitu nawe hariho kwetombuita ombagizi bo mumbe simbere bwanyuma ya candidate wabo okubuza misho Caroline Artwa oyisimbirante be y'abacyara atini kibina kurugira abantu agaburizo bari yasande kana hati aturana higwa tugamira abanyibanda Caroline Artwa busire kandi ni candidate woman MP for Ibanda district owar candidate nyoye nayimbire ndi hakuzika opponent we yinja rukugamba bire nagambire bye bendera ye konko mu kugamba yayoreka ngu Caroline ayeburizeho. Godfrey Betegerize RDC wa Ibanda yagamba hanshongeji esumuze icyo mucambi ina yasigire so okumuronda ticyuru konka security no muringo guturonderamo ukureba amazima garingahe bakakira amasiko mingi maybe nsakumbona ahurire amakuru agashaka Olivia Nasasira hamwe na Ruth Ninsima 56 57 58